أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna-muna niya mga taymanghod na muhaa kami Islam itukbal na to in pagsarang sukol iban pamudji tufut sadya fa Allahu Ta'ala karna in kita niyo ini hadlaw ini masi kita niyo biubuhi atawakan biubusan sinallahu subhanahu wa ta'ala kabuhi asupaya sadya mahinang nato ingkatan sin uno na impiangdakan sinallahu subhanahu wa ta'ala iban layuan ingkatan sin pianglangan sinallahu ta'ala dahil nga sababyat to umat Islam in manusia suway tuod siya lumawag sin uno na dahil ha mga sabab ikasud niya parahmat sinallahu ta'ala sabab mayta aun dahil ha mga adlaw at awakan aun adlaw in manusia hisabun siya sinallahu ta'ala bang ingkakahinang niya yaon lugay niya buhi alawm sin dunya wala imamu hakabayaan sinallahu ta'ala la syakka fihi wayrun pagdwarwa kaniya in siya yung siksaon sinallahu subhanahu wa ta'ala kakinaman niya in lanab sinapinar ka jahannam pamanga sila isab himihinang simpiangdakan sinallahu ta'ala miyamangad simpiangdaakan iban bautan bitikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang isab sabab in kakahinang niyadto ikasud niya parahmat palawm sin sulga sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yato umat Islam suway tuod kita niyo lumawag sin luto na to hadlaw akhirat wa qala Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an lawng Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an lawng niya man dakhala al-kabra bila zadin faka'annama rakib al-bahra bila safina bangsa upama lawng niya in manusia isyusyu na in dahil ha mga manusia in nakasud na dakhala ay bimana nakalaway na inhinang isyusyu in nakasud na palawm simpakubulan nila bila zadin wayru'ul luto maranila palawm sinkubul nila bila zadin faka'annama rakib al-bahra bila safina biasa kaula-ula in manusia yan nagtulak-tulak siya hababawsin darat wayroon sa sakatan niya amuning kapal safina in ma'na sin safina kapal sa sakatan ha babawsin bahar
Dahil nga sabab ya't umat Islam, kasigpitan sa laggo-laggo pamano siya, wayroon luto, maranya palom sing kubul niya. Kawaitahi Ali bin Abi Talib radiyallahu an. Law niya, law sya Allah ay yatakallamu laqalu inna khayra zadi taqwa. Bangsad jalaw niya ijinan sinallahu subhanahu wa ta'ala, ingkatan sin manusia miyamatay, atau kan ingkatan sin manusia, halawm sin pakubulan niyan, laqalu, in ipamong nila. Law niya Ali bin Abi Talib radiyallahu an, law niya inna khairat zadi taqwa, in ipamong si mga sila taw miyamatay na halawm sin pakubulan. Bunnal tuud law niya insarayaw-rayaw luto nila, mara nila, palawm sin kubul nila, amunin pagmabuka fa Allah Ta'ala. Dahil nga sabab ya't umat Islam, dihay ni impagmabuka fa Allah Ta'ala, bang muasubo ni ng buk Muslim, hal anta muttaqi? Law niya inikaw yan nagmabuka ka fa Allah Ta'ala, maingat ka law niya, maingat ka simpagnanan pagmabuka fa Allah Ta'ala. Wayrong pagdwarwa in manusia Muslim, inipamong niya na, naam, holong ni na kunin ni maingat. Sa di mo kakitaan hakakahinang niya, habaran niya ron kaniya in aram Islam. Impagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan mo pambuk manusia, dahil mga sifat nila, ya'malu ma amara Allah, wa yajtanibu ma naha. Hihinang nila in uno-uno na impyangdakan sinallahu ta'ala, kassala, wazzaka, wassawum. Iban na singkaybanan ibadat. Hihinang nila ingkatan, simpyangdakan sinallahu ta'ala, biyan na sinsambahay ang 5 waktu, biyan na simpagpuasa, iban na singkaybanan. Wayajtanib manaha. Iban 5 layo sila singkatan, uno-uno na impyanglangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biyato'y mga manusia, amuin ang pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaon, biya na singkita nyo, high screen nyo, insyaallah ta'ala, in topic singkita nyo. Amuin lawan, simbisara na to kain na. Aun diha mga manusia, titinggalan nila impyangdakan sinallahu ta'ala. Biya na sinasabot na to pagsambahayang. Aun isabding ha mga manusia, himihinang masi-masi bihaon, timatarang ka to tanyo, limabaw na ing kakahinang. Amoy maksiat si mga manusia bihaon, masud na huminang sin maksiat, himihinang sin parkala pianglangan sinallahu ta'ala. Bihaon mga umat Islam, kitaon na to, indarajat si mga kakahinang ini. Sabab may taon day ha mga manusia si masambahayang, sa sumagawa himihinang sin pianglangan sinallah. Aw ni sabding ha mga manusia, timitinggal sin 5 waktu sambahayang biya na simpyangdakan sinallahu ta'ala. Aw ni sabding kanila in sila yon, himihinang simparkala pianglangan sinallahu ta'ala. Dihay ni mga umat Islam, dihay ni law ni Sahal bin Abdullah. Wa qala Sahal bin Abdullah, kawaita Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ha kitab niya Al-Fawaid. Law niya tarkul amri, tarkul amri inda Allahi a'zamu min irtikabin nahi. Impagtinggal law niya simpyangdaakan sinallah. Impagtinggal simpyangdaakan hahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala a'zam. Amuna yanin labi dakula. Labi siya dakula. Dain sin amuin himinang kau simparkala pianglangan sinallahu ta'ala. Inyanan kawaita ha kitab Al-Fawaid Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Labi dakula, meita. Sabab meita, jimatu ini ha zaman sin Adam alaihi salatu wassalam. Jimatu ha zaman sin Adam alaihi salatu wassalam. In parkala ini mahinang upamahan. Supaya mahinang siya pangadjian pakatan manusia bihaon. Law ni Sahal bin Abdullah, tarkul amri inda Allahi a'zam min irtikabin nahi. Lianna Adam nuhiya an akli syajara, faakala minha fataba alayh. Wa amma Iblis, la'natullah alayh, umira an yasjud li Adam, falam yasjud,
فلم يتوب عليه. Karena bunaltu din Adam alaihi salatu wassalam, ma'ruf in kisah sin Adam alaihi salatu wassalam iban sin Iblis la'natullah alaih, ma'ruf keingatan singkatan. In Adam alaihi salatu wassalam nuhiya, nalang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sumuot maun pakahoy syajarah sumuok maun pakahoy yaon sa sumagawa injimatu kimaun siya pakahoy yaon kimaun siya sa nangayo siya kamapan fa Allah ta'ala. In Adam alayhi salatu wassalam, nalang siya sin Allah ta'ala. Kita niyo, in Adam alayhi salatu wassalam, nalang siya sin Allah ta'ala. Kita untay in Iblis. In Iblis, la'natullah alayhi, wa amma Iblis, umira an yasjud, naraak siya sin Allah ta'ala. Umira an yasjud, naraak siya sin Allah ta'ala, sumujud man kan Adam alayhi salatu wassalam, sa wala siya simujud, wala siya nangayo kampunan fa Allah ta'ala. Dihay ni bang mubandingon indua, pakarajaan nila ini karwa. In Adam alayhi salatu wassalam, in uquba niya hawaktu siya nalang sin Allah ta'ala, himi nang sisimparkala, piyang langan sin Allah ta'ala, piyagwa siya sin Allah ta'ala, halawm sin sulga faqat. Sa sumagaway ni Iblis, la'natullah alayh, naraak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya himinang simpiangdakan sin Allah ta'ala, amuning pagsujud mong kan Adam alayhi salatu wassalam, para haling pagsujud yaon, bukun yaon lil ibada bukun, sa sumagawain pagsujud yaon li ihtirami ala khalqillah. In pagsujud yato, maksud asupaya sadya amuin lagkuunin piya panjari sin Allah ta'ala sa wala siya simujud sabab mayta aun kibir timutubudun halawm sin pangatayan sin Iblis. Dihayni in uquba sin Allah ta'ala mun kaniyah liyanat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihayni mga umat Islam, impiangdakan sin Allah ta'ala, iban na sin amu impianglangan sin Allah ta'ala, hauqubah, ha punishment hiril sin Allah ta'ala aun piagbiddaan nila. In pangasupi la sujud, in wala na sujud sin umat Islam bihaon. In Iblis la'natullah alayh, hambuk sujud li'anat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi mas'alatun azimatun laha sya'an. In pakarajaan ini, in mas'ala ini mga umat Islam, in mas'ala ini azimah, malaggo, laha sya'nun, aun pakarajaan nun kani ini. Sumabot kita din ha mga amuin mas'ala, insyaallah ta'ala, tuin taud niya, mataud sa itong mga mas'ala sa insyaallah ta'ala, kuma kita misan da kumantu. In panagnaan din ha mga sya'an, atawa din ha mga masail, amunin nasabot na to kain. Amunin nasabot na to kaina, sya'nu Adam alayhi salatu wassalam, wa'adullah, Iblis la'natullah alayh. Amunin pakarajaan sin Iblis, iban sin Adam alayhi salatu wassalam, hatungod sin amuin parkala, sin amuin pagtinggal sin parkala, piangdakan sin Allah ta'ala, iban na simpiang lang, amuin huminang simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin timpanagnan. Ini karuan niya mga umat Islam, inna dhanba irtikabin nahi ghaliban bisababi ash-shahwa wal haja. Bisababi ash-shahwa wal haja. Indusalong niya sin manusia, amuin huminang simparkala pianglangan sin Allah ta'ala kamaumuhan sabab sin syahwat niya. Syahwat iwan sin hajat niya. Mayta upamahan niya biyan asin manusia bihaon, biyan asin pagtakaw. In pagtakaw, in manusia bang muha asubuhon in manusia nanakaw. Aun waktu inday ha mga jawab nila, kamaumuhan in jawab nila, yakaw long niya tay manghud ko, may takaw nakahinang simparkala yan. Day ha mga jawab nila mga umat Islam, sabab sin hajat. Kagunahan kulong niya, pakaunon in anak asawa ko. Kagunahan kulong niya, paubatan in apo ko.
Kaunahan kulong niya kumaunhadlaw ini sabab may tayapdi na ako. Inini dingha mga asbab sadya. Dingha mga asbab may tain man siya masi sila himihinang si parkalap yang langan sinallahu ta'ala. Kazina. Bena sin pagzina. In pagzina ma'ruf, ma'lum, kaingatan singkatan. In pagzina, inyarip yang langan sinallahu ta'ala. Wa qala Allah fi kitabihi law sinallahu subhanahu wa ta'ala hafarman na law niya لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا ayaw kamu sumog pa zina sabang mo kakitaan ng kamatauran diha mga manusia bihaon na simusuok sila pa zina simusuok sila sabab may taon waktu in manusia unin asbab may ta sila himinang si parkalay ni sabab may ta kimukulang na miyamaba na il-level sin pag-iman nila fa Allah Ta'ala. Wayang puso bil ma'asiyah. In iman fa Allah Ta'ala kuno siya amuin kahilangan at tawakan kakulangan. In pag-iman niya fa Allah Ta'ala, wayang puso bil ma'asiyah. Sabab sin ma'asiyah fa Allah Ta'ala. Simub na in manu siya himina sin parkala amuin langan sila Allah Ta'ala. Amuin tinday hama asbab. Laong Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hamok din ha mga asbab long niya. Din ha mga asbab, may tain manu siya, masi sila, himihinang si parkala, pianglangan sila Allah ta'ala, amunin nasabot na to karwa, amunin syahawat, iban sin hajat, in zina, din ha mga asbab, may ta siya himinang sin zina, sawab sin syahawat niya, desire, amunin kabayaan sin baran niya. Himinang sa sin parkala yan, sawab may ta, sabab sin syahwat sin manusia. Biana sin parkala bid'ah. In parkala bid'ah sabab mita hawa nafsu sin manusia himinang sin parkala yan. Matampal in parkala yan inyan pianglangan sin Allah Ta'ala mita in manusia masi himihinang sin parkala yan. Dahil mga asbab niya amunin syahwat iwan sin hajat sin manusia. Namari kita pa mga manusia mita aun din mga manusia masi sila amin timitinggal sin parkala piandakan si Allah Ta'ala kas-sala waz-zakat was-sawm wal-hajj makakaw sila mag-hajj di sila mag-hajj mayta uno din mga asbab din mga asbab nasabot si mga ulama ta din mga asbab niya amunin kibir iwan sin izza al-kibru wal-izza amuna in kibir sin manusia pride niya kibir wali idza iwan sin malaggo mataasin pangatud ni habaran niya kawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun din mga hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuk din mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kad saala nangasumon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah bangsa upama long niya in ako ini, mabaya ako long niya magpalingkat sinsinilas ko, taumpa ko, impamadjuan ko, kata nuno na. Kuno long niya matawag na siya long niya kibir. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la, di siya matawag. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. In kibir long niya batarul haq di siya manay maising kasabunalan in manusia baong kibir niya dahil ha mga sifat sin manusia aong kibir niya amo hindi manay maising kasabunalan wa ghamtun nas iwan mabawa in pangatud niya papagkahin na manusia biya na sinjima tukan iblis la'natullah alayh sabab mayta in iblis la'natullah alayh hambok ding ha mga asbab may ta siya lianat sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab sing kibir niya ana khairun minhu subhanallah ana khairun minhu labi akulong niya marayaw din kaniya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin piya panjari mo akulong niya ding hakayo piya panjari mo siya halupa ding sabab yato mat Islam kita niwa ang kan na inmano siya asway niya tud anivan in mga himumungan ini at tawakan ding ha mga sifat ini sabab mita bang
afabila in manusia nagsipat si mga perkara ini, kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya makasud palawm sin sulga. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi kalbihi mithqala dharratin min kibr. Mithqala dharratin min kibr. Mithqala dharratin min kibr. Di ilawm niya pasurun sin Allah, di makasud palawm sin sulga. Man kana amuin in kaaunan sin pangatayan niya aun kibir misan dakuman hanglop in laggo niya. Di siya pakasud palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna in manu siya, suway siya mamanduka, suway siya amoy magtali. Bang sa upama aun na maun, mamayta ising kasarunalan, subhanallah, suway niya taymaun. Labi awla na in Quran wal hadith. Quran sin Allah Ta'ala iwan na sin hadith sin Rasulullah alaihi wasallam, suway niya taymaun. Misan pa mabugat halom sin pangatayan niya. Misan pa amo ini kaluman niya pa mga ahli niya. Sabab may taon dayha mga manusya bihaon. Dayha mga asbab may ta di siya tumayna sin kasarunalan, sabab may ta luman niya pa pagkahiniya. Luman niya pa family niya. Luman niya pa mga lasya niya, di siya tumayma sin parkala amuin kasarunalan. Biyan na sin kan iblis lanatullah alayh, sabab sin kibir. Kibir niya halom sin pangatayan niya. Iwan mataas sin pangatud niya. Liyanat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ni mga umat Islam yung pangasuro. May tain mga manusya hazaman na to bihaon. Bang sila karungukan nila na in-adhan. Karungukan nila na in-adhan. Amuin muadhin. Manawag tawag maun pahinang marayaw. Sumambahay ang halom sin masjid. May tain mga manusya mabugat in tuhod nila, in siki nila, sumud palom sin masjid, sumujud fa Allah Ta'ala. Yung pangasubo kung daw yan kibir. Naam. Inikarwa niya, pamanga sila magkakaus mag-hajj. Pamanga sila magkakaus mag-hajj, magpuasa, iwan na singkriban ang ibadat. Bang sa upama in manusya, karungukan niya in kalam sin Allah Ta'ala, farman sin Allah Ta'ala, aqimis salah. Aqimis salah ya akhi, aqimis salah. Nakapilagita sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Tinduhanin 5 waktu sambahayang, parahal in sambahayang nasabot sin Allah ta'ala, as-salahuna in sambahayang doon, bukon sambahayang Jumu'ah. Bukon sambahayang Jumaat, bukon sambahayang Tarawih, bukon sambahayang amuin kabibiyaksan sin manusia. Amin suway na haylayas, ang pasumambahayang, halom sinang kataon, makarwara. Bukun. Sa insambahayan doon, amunin sambahayan 5 waktu, amunin fardiyah. Amunin fiyardu sin Allah Ta'ala. Amin Rasulullah alaihi wasallam, inmiyat to pa 7 lapis langit, dia maripa umat Islam. Amuyat tin sambahayan. In pangaso, yakaw tayo mangod ko agam Islam. Talya kuno, may taawaha, in kita mawugat, in baran na to atawakan, in pangatayan na to maun sumujud maun fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini kato insyaallah ta'ala mo nin panambul amoy biya kay na pusan sin biya pangadyan na to adlaw ini insyaallah ta'ala. Ini kato day ha mga masail sin amuin pagtinggal sin diakan sin Allah ta'ala. Amin piagbiddan nila ini karwa. Ini kato niya amunain inna fi'lal ma'murat ahabbu ilallah. In mga hinang piangdakan sin Allah Ta'ala, inyari ahab. Ismu tafdil. Ahabbu ilallah. Labi kakasihan, kalasahan, kasusuwan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kataan sin piangdakan sin Allah Ta'ala, inyan kalasahan sin Allah Ta'ala. At inaamin aming pagtawag ng ismu tafdil. Naam, impagtinggal mo si mga pianglangan sin Allah Ta'ala, kalasan sin Allah Ta'ala. Sa sumagawa, impiangdakan sin Allah Ta'ala, inyari ahab ilallah. Labi kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah as-sala ala waqtiha.
hambuk ting mga hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabaita niya insa kasi salasalasana day mga amal ibadat sin manusia sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala fa Allah ta'ala amo na insambahayang hawakto niya impangasuwi na sala uno ini piangdakan sin Allah ta'ala tababukun piangdakan impagpuasa uno ini piangdakan sin Allah ta'ala taba piangdak bukun piangdakan dihay ni mga umat Islam in pagsambahayang nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaita si mga ulama in sambahayang amo na ini ining mga sala-salasa mapuasin tauhid amo na in sala-salasa ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala hawakto niya sambahayang hawakto niya dengan sabab yat umat Islam bukun sattu amuin suway na sadya impyagbisaran nato ini hadlaw ini amin mapun ini in saukat na labi kalasaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang piangdakan niya suway amo na sadya to in hinang untagukon sa sumagawa bang mo piag agad in dua ini in huminang kau simpiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban lumayo kau simpianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mo piag hambuok in dua ini litakmili fi'l al-ma'murat majukup narun hayni karena majukup narun hayni in mga hinang piangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yat umat Islam na di na kami magpalugay simbiya mga pangadyan nato insyaallah subhanahu wa ta'ala mangman amuin mahinang sabab imbiya mga hilalawngan namo insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin mahinang amuin dan ikapaham nato sin aramah iman ikadawhat nato sin amuin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh